Baba ephelile impuphu. Hawu, kanti nirasa kangaka ngemgqibelo anamali yempuphu. Angifeve iPirates phela mina. Mina ngifeve iKaizer Chiefs asikawin next, asikawin cup asinamali. Yini ungafonela Ivan Khoza ngisengele impuphu? Ngoba benijabulile phela mina ngiyimi benginqumile la endlini. Nihlekisa ngami. Ufeva yini wena makwakho wena? Iphalethe FIFA baba FIFA. Fonela ke la ibaba Viva yakho ke uyishile kusewulambile. Ufake ibhola lapho iqalile ibhola. Fake iKaizer Chiefs lapho iqalile. Yashoko. Shapa khosi shapa. Hey! Hey, vimba de bola man. Hey man, kusham disuka nje sika kahlali phansi nokhala phansi man. Hey man, good. Hey, wena Vivian. Nguwe mani yompressa mbuya la. Yenza ngifaka la khuluma khona mlungu. Ngoba ufuna ufaka la khuluma khona mlungu omnyama ziswa ngolo mlungu man. Khipha lelo la ufaka la khuluma khona mlungu omnyama. Yo play them. Ngokuphinza phela mina. Hamba vele, hamba. Naso. Yey! Ngishitsho. Ngishitsho ngathi ungafaka mlungu omnyama shawe. Hayi yopasha. Hawu bathwa. Hey. Hey, ngibani lo shitshile manje? Yona sathana uhambelana nale remote angakhona lo mlungu sogaba lo uthutha lapha. Yena. Nawu lo mlungu. Samba sibele ngamadimoni. Samba sibele ngamadimoni. Ungabuyi la wena sathana. Ungitshintshele umuntu uqama ukuthi nakuya. Avaka khuluma mlo mnyama. Hey. Naso. Hey. Ungashaya emlini ngwane. Ungashaya. Hey. Udesha masimu. Udesha laba. Udesha. Futhi. Ya sheduku. Ya lingacoach lo coach mina ngisola lela tolikako. Qoshana lo tolikako. Ngobe coach wethu ukhulumela kahle athi Voshonic Mosmanat Aishi Noves Kukune Kovos Zarasna Avu Arasu Kidi. Angus. Besilo lo tolikako ngwela thina. Peterson head the ball. And the midfielder must come to the defense. And the defense must become the winger, and the winger must move forward, and the opponent must shoot, and the defender must shoot back. Tiyadliwa. Utholika wrong lo muntu emqosheni man. Coach ukhuluma kahle lapha kusedini uthi ofuna oshini abu waka. Lo muntu wena usene kusterino base spin like a typhoon and come to the left. Why aselino bakona? Ngamva futhi uyaphika lapha. Kumthetha keva silungu. Uthi coach nabi Zarasna Avu Arasu Kidi. Unjena bathi open like a beshu up and down wavula bakona. Siyadliwa. Na bathi ngibani lo futhi lo ubuso ngathi ubhemenya uphe. Ngibani lo lilepho. Yina nje yathi Chiefs beyiwina lesikhathi nabo Chiefs boy. Nyalo nilethela abafana ngibani lo ungidluva kakami nenhloko bala. Papa Vufa. Ya Vufa sitawubona ukuthi nitawudlana ntambama ngihlanya ngisajengile impuphu. Mathi nje nitawugeza ngehendi end.